Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Pak jeng ai kublai ke Presiden Draupadi Murmu bat Vice President Jagdeep Dhankar syakib rio jong ki pratali ki jela bat artli ki Union Territory hakasngi yo jela bapura jong ki hinin kasngi. Pelat kesoka pedang ya ki Operational Guideline jong ke Central Sector Scheme Namo Drone Didi. Batkan mau burom ke Reverend JJM Nichols Roy Committee ke JJM Nichols Roy College bat ke Khasi Hills Autonomous District Council ya kalen kursi ya 100% jong Reverend JJM Nichols Roy. Ka Presiden Draupadi Murmu bat Vice President Jagdeep Dhankar nen kasngi kilapha ikjing ai kublai shikipri jong Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Lakshadweep bat Puducherry hakasngi yo jalaba pura jong ki. Hau kerwo lengba ke social media ke Presiden Murmu kalapen ken mau yo senyang bagi breu jong kini ki jela bat Union Territory kilano nakabenta ka roi ka par bat jingkio shaprang jong kari. Hakajo kapor ujak deep Dhankar ru ulai kublai kitbok ye kini ki jela bat Union Territory bakin nang roi nang kio irat bakin la ban senyang syakasuk kesan bat ke jing roi kerhai jong kari. Kasokar pedeng kala pelat yaki Operational Guideline jong ke Central Sector Scheme Namo Drone Didi. Katanat Agriculture bat Farmers Welfare jong ke sokar pedeng kala ai ke jing menjur yakani ke scheme jong ke sokar pedeng na kabenta ban pinyo yaki drone yaki kan hon yarap ladi jong ki kan thai hapo ka Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission ha ke jing lut ke ban kot syaka 6,000 aspa andreu pawai klur tingka. Kejing temu jong kena ke scheme kalong ban pinyo iki drone sa kikat saw hajar sanspat ligi kan huan yarap lade jong ki kan thai ki bala syajit na kabanta ka snem arajar arpo saw arpo san hadu arajar arpo san arpo ndri. Ki kendon batmai ki biade ba kejing thiet lepai ki tiket rel ki la trekam nadu hnin kasngi. Katanat ki kamrel kala pendunaya kapor na kabantaban thiet ne bhakar panglapai ki tiket rel na ka shispa arpo sngi syaka henry posngi. Henry ki tiket ki beladap thiet la ne bhakar panglapa hadu kalai pautarik urisau mentaka snem kinne hi kumchu. Kato katni ki express train ki bayat hakapor mensngi kum ka Taj Express bat ka Gomti Express kendang beteng ban bu de kapor kum bajulong na kabantaban thiet lepai ki tiket. Katanat ka benrap ru baka jing thiet ne bhakar panglapai ki tiket laispa andreu pausan sngi shuwa kapor na kabenta ki nongcho akai perthai banabari kan ne kumchu klem jingkala. Menteri Katanat Youth Affairs and Sports bat Labour and Employment jong ke sokar pedeng Dr. Mansukh Mandaviya ulakin tu ye ke samla nong India bakin apply na kabenta ki khusnam balatip kum ki National Youth Award NYA arajar arpo lai kum ki jing itu ye ki jing no senyang jong ki sakaroi kapar bat ke jing ya chaprang ke emlang salang jong kari. Habapin kan mau ya ka mensim ya kun jong ki kun samla kari India la ka long haka sports ki kam syakri ya ke emlang salang ke science lani jing wat banyak haka jing puli u Dr. Mandaviya ulaban baki khusnam kim dadai e tangki jing itu ik jing job haki kedan puli hendrai ke jing lek kemen jong ke jing long dong yalam ki samla haka ban pen klan ya ke jing ya teli bat jing ya long kawai. Haka jingwat benya kabas san snem nadu arajar arpo hadu arajar arpo saw kinong wat benya kilalap khat prajat ki han bat arjat ki radha ki badai na kalong ying anatita ne na Kabul Lamjau National Park kabalong tang makahi haka perthai ke National Park kabaper hasla kinong wat benya URK Birjit Singh bat SH Bijan Singh Mite jong ka Mangal Ganbi College Ning Thau Kong UN Soni Mite jong ka Moirang College but UN Mohilal Mite jong ka Manipur College kidai ki biadan bentalang hakajing wat benya kabalas dang nadu ka khat khandai tari ukala lengkot arajar arpo hadu arpo tari ukala lengkot arajar arpo saw kabalong kum shimanta jong ka Asian Waterbird Census.
Yakane ka kaipon lapin mi ha ka Uttar Pradesh Journal of Zoology ha ka arpo pratarik Urisaw mentaka snem. Kane ka day ka Akashvani Shillong buwan lam shapi yako kubor. Ban batengi kubor. Ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee bat ka JJM Nichols Roy College ringkat bat ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kala le kan mauburam ya ukpa jong ka 6th schedule ubat James Joy Mohan Roy. Hakaling ko singi yap bandru po sanju ha palau jong ka District Council hinin ka singi. Hakachiya lang kan mauburam usi ka KHADC ubat penya since ulaban baka jingle kan mauburam yu Reverend JJM Nichols Roy ubala jutep ko munong sendo jong ka 6th schedule ka ritisan syari ke India kalam kalat banang penklanya ka District Council. UCEM ba penya since ulapan kan mau yu Reverend JJM Nichols Roy kumubrio ubatray klem song tan nadu kamin sim hakaban penklan bat penkupbor yaki Autonomous District Council. Deputy CEM uba pensyai NCM ru ajingkren hakani kejialang kan mau buram ya Reverend JJM Nichols Roy nen kasingi. Ka FKGGP Norman Song Circle, FKGGP Shillong City, ringkat bat kibor penyat shnong jong kalum pira Norman Song, hadien kejinglek jurip yaki yeng baduk, kibadan ha Norman Song, balashem bakila kalalong penban kiktem jong kikamsni ubalai pujan, kila dawa na Deputy Chief Minister ubadai pet yakatanat penroisor, uba sneo bhalang dhar, badai ban aino yaki shakibrio kibaduk, bakan long kat kum kejing temu balashana yaki. Yakane la pentip da uba Alan Karkongor, General Secretary ke FKGGP Norman Song Circle, hadin ke jia kendu ya uba sneo bhalang dhar hinin kasngi. Yakane ki yeng 4 shimla ai la ne mang yanu yanuru hakikat sans nem baladem, bat kila kala long ki yeng ri tengen jeng kinong tu bat kinong tidro. Haribhoi District kapto kat ne na kinuyalam bapau khamat jong ka National People's Party NPP kilalet penyeso bat kaseng Congress hanong po hinin kasi. Kinuyalam kaseng Congress kilapdiang sobha yakini kinuyalam sa kaseng jongki bat kilapan pau kajing ngos kem bakini kitukhat bat marang kat kajing tibet jongki hakakam san perthai ken sanang penklan ya kaseng Congress hakathan. Napadeng ki balakan riak no na ke NPP sa kaseng Congress kilong uba Minsing Makri nong aibut ke NPP nong po blok uba Lawrence Nongrum Secretary Baminswa ke NPP nong po blok but uba Stone Sinkley Working President ke NPP nong po blok lembat ki wedi kinuyalam bat nong kersyam. Armut kilong kami kila syakem hadin balayo ban kurup ya drop heroin ubasyong dor arpuar point nyolak tengka na kamet jongki na jan kasor aizol jong ka Mizoram laya tu ka kubor na ka Assam Rifles. Hadin balayo jing tip ka batikana ka kenhun be sundrop lang jong ka Assam Rifles bat kipulit ka Mizoram kila penlong ki jing kandra hagashnong mobok bat lalap laipuar point saugram ujing di pinbuat na kiniki armut kilong kami laya tu ka kubor. Kawai ni kini kadai kanong song shenong jong ka Mobok bat kawai pat kadai ka bana Chura Chanpu District jong ka Manipur. Hamegale kita masa balai phujat kila sedang hakum kini kipor ban kring yi kinong jok kai perthai na keleng. Hakani ka snem kinong wan jok kai kinyo ikalat banyo idala de ya ka jingpu kisentiu cherry blossom ki balong ka bor ban kring yi ki khmat jong kinong jok kai ban wan pet ya ka mariang ba itanat jong ka Megalia. Ringkat bat kene kintuan du kita masa ka tem kaput bat karwai ka sew. Haka basdang ya kene ka ayam kita masa la penlong ya ka program bakarpang bala ai kerteng korem ke bapen i ya ka chia trelang haka lariti hapadeng ka Korea bat ka Megalia bala penlong hawat slik hnen ka singi. Kinong Shankai suwari kila penpawi ka jinsong tenat bat jinsong shit hakini kita masa. Kapto ko kubor kalakot na ka Akashvani Shillong hakapo prabajing inyasok bat ka Akashvani na Delhi hakabap niya sa ki kubor kaktin Hindi bat ka kubor hakatin pareng kani kadai ka Akashvani Shillong.